روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازی خوبیم. فدا اینجا باشد سر میکنیم. و علیکم السلام، خوش آمدید جهانی تاجیک بچه. خوش آمدید ذکریه فرخ شاه. و علیکم السلام، خوش آمدید دوستای عزیز مکسه. و علیکم سلام دلاور امینوف. با نام تمام دیکو خوش باشه. خوش آمدید فرجان روزیه گتوید. و علیکم السلام، خوش آمدی الفیه. سلام و علیکم السلام، خوش آمدی. سبب در چه خبر نمیگیرید؟ میگیریم انشالله. دوستان عزیز خوش آمدید اما کسا یک بار دیگر. در اینجا باشه 12 نفر 4 تا لایک. مرحمت لایک را میمونیم همه کسا. شکرانه خدا سازیم. شما پرسیم خواهر جان سازیم خوبین؟ لایک را میمونیم تا که همه جمع شود دوستان عزیز. من یک بار دیگه هم پدلیت سکنم بیاین. اوجه یه هفته شید سپانسرمون بیاین. سپانسرمون بیاین. اپا کلید دادن نشان چه التماس دادار بالای همو نام میجقی خودش چی میبرویه добавить медиатора همه پایان میبرویه میجقی добавить медиатора تمام کلوش دادگی میشه. با فکرم هم خواه چه در روز یادو هیچ که نامده است. سلام اپا جان خوش آمدی. یاسمینه بلوگر ماما بلوگر روزی کلوش تمیتم. نام شالش کرده بود. خوش آمده دوستان عزیز. مرحمت لایک های افیر میمونیم تا که همه جمع شود. با اون پروگرام هم هر دش یا خیلی های پروگرام دایی چی یوتیوب خینه افیر یوتیوب خینه دادر. شکرانه خدا سازیم. یاسمین شما سازیم خوبین؟ سلام خواهرک سازی خوش آمدی. و علیکم سلام مصطفی خوش آمدی سازی خوبی اخی جامشون سازن. ابد برو آمده چی یادی خیلی روز کدام پروگرام افیر میکنی؟ ما با پروگرام نمیکنم، ما بچه یوتیوب خودش میکنم. صدای جوانی یک. و علیکم السلام خوش آمدی مدینه کاشانه. و علیکم السلام خوش آمدی. سرم درد کرد دفع شوان لایکش یگون خوش به تیجه میکن. رحمت رمشاد اپا جان شما سازید میگد. و علیکم السلام رمشاد کومر رمشاده خوش آمدی رمشاد سازی خوبی؟ رابیه و علیکم السلام خوش آمدی. کلوش بتیمه کجا رای کنم؟ من نمیتونم ما پا افیر کنم محکمه. نه از شما نمیتونید. ما پروگرام کنی محکم نیسته. با پروگرام رو لوگین و پرول تا میزنید تمام. رخشانه نبی جان و خوش آمدید اپا جان. خوش باشید اپا جان. ذکریه ایقا لایک موندد. در آمدم مامو در کانالی که گفتسته باشید بهروزی تنها شما در همه تان در لایک موندگیم. دوستای عزیز لایک های افیر بمونید. همه تان لایک موندگیم دوستان عزیز. چی همی جگی و بودگی داده پادپیس چکم در لایک موندگیم همشتا. ما لایک در اومده موندم تو نه پای زیبا به حد چیش کم لایکش کم نکیم. هر دفعه 20 بود دفعه کم.
бимонӣ. Ман блогер нест. Апаҷон ҷанбаст кинед дугоном табрик кунам барам шом мега. Конкурси чия апаҷон? Ой, яна хабар надоштем мо конкурс ташкил карда будем ку. Да спонсоромон касе подписатсия кардага ози мегирем чӣ мекунем шона? Ҷанбаст мекунем. Ози мегирем ҷанбаст мекунем шона. Ози ҳама як ҷамъ шава хушро. ҳама як ҷамъи хушрӯ шава баъд сар мекунем. Дӯстони азиз, фаҳмо хай худо якум ҷорагири закияма ҳамо панҷум ҷош меша. Хуш омадед дӯстони азиз, як бори дигар бо язнатон омадай ба фикрам. Язнакоӣ кунем ака. Номашона хонед апаҷон киҳоанд? Амина ма якум шумо дуюм зур мешавад. Дар куҷо ҷамъ кардӣ зикияту ҷонам? Гӯй монам ҷамъ кунем. Манам конкурсчи ака донистам. Кадом программа номаша гӯед? Мода соато туғрӣ намегира охи зикрия ина мо шом шид ҳама бегаҳ эфир мекунам. Мода ҳози шав меша хоб мекунем. Рост мега шумо да дери бадай. Маму аввало эфир мекардам меомадӣ мегуфтӣ мода уже шавай ку. Номотоно немиҷа нависагӣ меяду каса номша нависагӣ мози ҳама чишомон биёя ку. Ҳамин ма нависагиёро агар туғрӣ буган сар мекунем баъд чира насиб боша. Апаҷон ку бухонен кай да конкурс? Да кадом эфиро апаҷон? Мода соат 6 бегаҳ мешавам. Робияи дафна нависагим танаким. Барое ки да ай чиё мегирам, ай спонсоро мегирам. Гуфтум ному да спонсоро нестай. Ма да спонсоро нестай. Я хелош ҳамиқа мегӯй намемонанд. Мо абедай. Зикрия шумо да дер будай гиҷодаи. Ёз бесагам ёро туғрӣ кунам амаша номашоно мехонам. Салом Маматеҷе. Ва алайкум басалом, хуш омадед. Апай Маматеҷе ки шумоед? Маматеҷе. Салом, манам ҳастам ё на? Бале ҳастед. Красноярскда. Красноярск ай Тоҷикистон 2 соат пеш ай. Рост иҷо 4 бошава уҷо 6 мешава. Дуруст гуфтӣ. Ман спонсоро да нестам. Бале да спонсоро нестед. Баъзеш мемра барои лайк монитобам. Ҳамин мара мефора ки касе лайк монда тагиш нанависа ма лайка мондум. Ма менем ма лайк мемонам то намай нами ҳаматонда ба се аккаунт мемонам некем намегум ки лайк мондам. Не ма хоҳар. Фаҳмо. Хуш омадӣ хоҳар. Фаҳмо 2.5 соат фарқ доштай. Ай Тоҷикистон 2.5 соат. Не ай Тоҷикистон 2 соат фарқ дорад. Хуш бош апаҷони гулам. Раҳмат. Ки спонсор мекунад? Спонсорои ма 10 та будан. Қати канали худмон 10 та будан. Апаҷон номи ма ҳаст ё не? Бале ҳастай Мадина. Боз я чишо ба мегум номотона. Дӯстои азиз 16 нафарем 12 та лайк. Монед охи лайкора. Ина нигоҳ ман лайк монед мегум лайк намемона нигоҳ ба хилора. Бале ҳастӣ. Ози ки да даводави рафтанам ба фикр мамина меоя намеоя эфирда. Хуш омадед дӯстои азиз. Я бори дигар некем да уҷо киям эфир кардеста буд. Ма дертарак мекардам мешед. Маладая эфир кардеста буд. Бароям ози мада камтар.
одамо. Апаҷон ман мондагиам лайка раҳмат. Якм худ мондам апаҷон раҳмат розиям. Ман ай хонашинӣ безор мешам, баъд ягон конкурса иштирок мекунам, бо лайк ҷамъ мекунам, мепартом, ҳунар надорум, бефара мешам. Лайка мони қиинай чӣ? Не кишт инашам. Кишта боша ози меояд. Одамое ки иштирок кардагиянд меоянд. Ман инҷо ҳамин одаморо навистам, ози спонсорро биёянд. Баъд розӣ бошанд, ба ҳамашон мепартоем. Розӣ набошанд, ягонташа ба мегирем. Немада нест биган. Зикрияҷон, ба фикри ман бояд шумо албатта бошен. Бале, ман пурсидагиам шуморо гуфтагиянд. Адиба салом, ина я лайк. Раҳмат Адиба. Иқа лайк монен мегум, изо мекашам гап да пулш не чум мада қизиқай ҳо. Беҳтарин ба пеш. Раҳмат. Амир Музаффаров салом апаҷон, чӣ гапа иҷа? Ман навомадам лайк ҷиқидам. Раҳмат барои лайк. Ва алайкум басалом. Салом алейк апаҷон. Ай бачаҳои Хӯросон салом. Ва алайкум басалом. Тамом шуд эфираш. Раҳмат апаҷон. Эфири маладая? Таҷичка. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ. Ман дур омадам я эфири маладаяо. Ҳо диловар бахилӣ мекуна. Удачи всем девочки. Анамҷа бо касера нанавистагим, спонсорои ма куҷо шудам? Касера нанавистагим бо менависим. Дӯстои азиз, ягонтат бехафагӣ. Ман одамое ки буданд даст спонсоро, ман ҳаморо навистам. Ман чӣ хеле ки гуфтам, ман ай худам намегирам даст спонсоро, касе навистага, ай ҳамон мегирам. Барои ҳамон ман касера навистагим. Ӯ рӯз 80 лайк ҷамъ карда будам барои конкурси блюда. Бефара шидам, партофтам. Эмора кай эфир мекуна апа мисли шумо? Мекунед, иншоалло ки мекунед. Ай ҳозир сар ки ҳеҷ гап надорад. Акай Ҷасур ТВ. Ва алайкум басалом. 18 лайк. Раҳмат барои лайк. Ҳамакаса созен, хуш омаден. Спонсоро кай напаҷон номбар кунед. Спонсоро Таҷичка любит готовит, Деликафуд, Парвози баланд, инаи мама Ясмина мама блогер, мама Россия влог. Баъд инаи апае ки ду каналаш, канали русиш, канали тоҷикиш. Касе бурд мекуна ошшаваша. 19 лайк. Ассалому алайкум. Ва алайкум басалом. Умар Про. Ман лайк ҷамъ мекунам, чанд бор шид пул параст меган, ма зиқ мешам. Чува зиқ меши? Пул параст не гап да пулш нест, просто одам завқ мекуна. Салом, ма айсар менавистестам, бо мегум и апам куршидаи ку язнаи осқолмун мара дар чорни мондае. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Сози хуби саломатӣ созай. Чӣ хел шидӣ? Соз шидӣ? Россия Москва. Салом алейкум аз Москва. Ва алейкум басалом. Ба ҳаматон бурдборӣ хоҳонам. Раҳмат. Раҳмат дӯстои азиз. Ҳамата хуш омадед ҳамакаса. Язнатон нестай озӣ. Язнатон куҷое шидай? Ҳама ховай чӣ? Ун номи ман ҳозирам да хати сиёҳ будайку. Он номот набуровардам. Охи бисёр одаморо чор накардагиам, барои ҳамон набуровардам тада. Намефаҳми охи бисёрша ки ман намебинам. Ака дигарро бибинанд, мумкин буроварда бутонам язнат. Худо шукр мешавад. Соз шуморам созен хубен. Шукронаи худо созен хубен. Дидесед номои одаморо кам-ками. Ҳамакаса хуш омадед дӯстони азиз. И точно язнатон гум шуда. Зебонисо хуш омадед апаҷон. Созен хубен. Фарзандо созан. Ку ҳамакаса хубен. Манижаҷон чӣ ҳол дори? Кӯдакот созай. Шукронаи худо созен таҷичка.
мардум биёен куҷо шуден? Салом мама влог хушомадӣ. Апаҷон сарш ки бетоқат шидем. Раҳмат соз аз шумо пурсем. Шукронаи худо ма дер кардам апаҷон. Не дер накардӣ. Ҳозир ҷамъ шаванд охе яму чиём спонсорон биёянд ку. Апаҷон ма гӯш кардестам навистам натонистам дастом занетай майлаш корт кардам ги и спонсорро куҷо рафтанд. Ҳозир бача ай хоб мехеза худам хоб нарафта. Ваку куҷо шида бошам бо ма роӣ кардам дар ҳамун группа. Номи марам ҳаста бале. Инами шумо нестед? Хобам бурдааст дарди дандоне. Ҳозирам дандонтон соз нашида. Дина кадом эфир дуромадам дандон гуфтед? Сабед эфир апай Садоқат дуромадам дандон гуфтед. бешухӣ одамон нестанд. Бега букунем эфира. баъд як балниса нарафтед хуб барои дандон? Ман ҳам ҳастам апаҷон. Не ма спонсорро интихоб кардагим номора. Ку як бор хушрӯ бинем бо ягон каси дига набоша. Номи ма ҳастми апаҷон? Бале ҳаст, сайрам шуд. Зебоҷон шумо нағз ҳусни хата бинед. Акӯи рамшода ёх. зебоҷон шумо нағз мега паго дондон рафта гия бало мекунем. Дар ҳамун группаи спонсор силкаи эфира роӣ накардан ки ҳама биёя. Роӣ кардам охи номадия. Духтарон нест. Салом ма дер кардам чӣ? Не дер накардӣ. Ои сар накардем. Раҳмат соз аз шумо пурсам апаҷон Садоқатҷон. Роӣ кардам мо намедонам куҷо шидаанд. Омада дар пушти дар балкон шиштагиан чӣ? Апаҷон ҳама иштирок чиё хуб лайк мондан комментҳои хуб навиштан. Ҳаматон ба раҳмат бурдборӣ. Ясмина имама блогер ами силкара равон ку бугӯ ки биё гуфтестаетона блюда биёед бугӯ ку иҷа овоз битиед бугӯ. Роӣ кушона группа. Шукронаи худо соз худу сози хубӣ. Ҳаму чира нигоҳ кардесам спонсорома нигоҳ кардесам намеояд. Ку биёян ку ҳами одамо иштирок кардагианд дар чиёшон ё не ма дуромада чи авё навистаму лекин бо хай гуфта намеша. Бо айво бипурсмо. Рамшод соз хуб раҳмат аз шумо пурсем ҷиянча созам. Ана якташ омад. Апай Алифия. Силка эчи битемша кулуш битемша. Свети рӯшная работа. Ассалому алайкум. Нағз шумо намеша будудае. Рамшод боз одурӯзи бачатон тоқа нагзаронед. Ҳо шукри худо соз раҳмат Мамадугонаҷон. Мамадугон сози мега. Зикрия апаҷон созен хубен иншалло фарзандаку нағза. Ина якташ омад Алифия маи секрети. Не ҷиянчая гирен бен мама. Манижаҷон ма айвал ҳамиҷа. Чи апаҷон мами номоро навистагим ози номо бар мекунам ку чи хел чӣ мегед розиед? Ҳами одамо будан набудан? Ҳамира гуфтанӣ будам. Свети ручная работа. Садоқат. Поделиться кунетон тез биёян. Садоқат пазанда, Мадина Кошонаӣ, Амина Рамшод, Мама влог ТЖК, Зикрия, Диловар Аминов, Готовим, Мариям, анаи Мариям Дина омадагиай. Барои чӣ ки шумодан буда Зебунисо. Бо ягон каси дигам ҳаст ё ки нест? Соз апа шумо созен, апай Свети рушная. Робия апаҷон созен, мо соз хуб. Апай Зебо Ясмина мама созен.